Gost Tuzle danas. Danas je zvanično završena sezona grijanja 2020-2021 u Tuzli. Kako je protekla, koliko je bilo problema, kakvi su planovi javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla kada je riječ o širenju mreže, pitanja su koja ćemo između ostalog postaviti v.d. direktoru ovog tuzlanskog preduzeća Sulji Sariću, kome želim dobar dan i dobrodošlicu u program RTV7. Dobar dan i hvala vam za poziv i želim da pozdravim sve vaše gledaoce, slušaoce i sve naše korisnike u Tuzli i one koji su trenutno izvan Tuzle. Da. Evo, s obzirom na vremenske prilike, počela je ona standardna procedura isključenja podstanice, prelazak na ljetni režim rada. Pa tako je u opštim uslovima članom 24 definisano je da se sezona može produžiti do 30.4. I tako da smo pogledali prognozu za danas i za sutra i krenuli smo, iako se nisu ispunile vremenske mjerenje temperature u 21 sat na federalnoj stanici meteorološkoj kod nas u Tuzli od 12 stepeni i više. Zato smo produžena sezona do danas i krenuli smo danas u proceduru isključenja podstanica. Sutra ćemo 30. zaustaviti cirkulaciju na termoelektrani, tako da ima još neke podstanice koje nismo danas isključili, su u funkciji i od sutra, znači od jutarnjih sati, bit će zaustavljena cirkulacija. Kako smo pogledali vremensku prognozu i za danas i za sutra, visoke su temperature, tako da će, mi smo tako donijeli odluku da će to biti, da kažem, zadovoljavajući. Da. Evo, što je sada zadatak i vlasnika podstanica i oni trebaju to da odradi? Tako je, znači do sutra ujutro imamo tu cirkulaciju u vrelovodnoj mreži, od sutra već vlasnici podstanica mogu zvati svoje servisere da im stavi podstanice u ljetni režim rada, također i privredni subjekti koji su vlasništvo svojih podstanica trebaju da zovnu svoje servisere da stavi u ljetni režim rada. Mi smo s tom procedurom započeli, sutra ćemo završiti, tako da zaključno s sutrašnjim danom to bi trebalo da odrade svi. Da. Evo, treba napomenuti, a to sigurno interesuje najviše naše gledalce i vaše korisnike, kada je u pitanju fakturisanje usluga, to je zaustavljeno s današnjim datumom, ako se ne varam. Pa da, tako reći 28. jučer će biti zadnji dan za fakturisanje, s tim da moram napomenuti da smo u toku marta nismo umanjili za određene dane grijanja račune, umanjit ćemo na ovom sada računu i osim toga 23.4. imali smo na izvoru toplotne energije, imali smo određeni problem koji su kolege u toku tog dana sanirali, tako da ćemo i taj dan morati umanjiti. S njima smo u saradnji, znači imamo i njihov ugovor sa njima, gdje je vezano za nekvalitet, imamo određene, mi također umanjenje prema njima, tako da ćemo izvršiti umanjenje 2 dana za sve korisnike i još jednog dodatnog dana za korisnike u istočnom dijelu grada. Naime, mi imamo daljinski nadzor i upravljanje kroz 24 sata svaki dan i naše kolege koji nadziru taj sistem, također i arhiviranje tih podataka i mi smo na osnovu toga donijeli odluku kada uslovi nisu bili po projektnim vrijednostima za te određene dijelove naselja, odnosno te podstanice, da se izvrši umanjenje za taj period. Evo, kada pominjemo korisnike vaših usluga i račune, koliko ste zadovoljni tim segmentom, odnosno naplatom? Pa da kažem, smo zadovoljni sa naplatom. Međutim, ima neki korisnika koji neredovno plaćaju, onda potrebno je da se šalju opomene neke, kako ne bi ošlo u zastaru, u oko godinu dana, za manje iznose računa, a imamo i neke korisnike koji imaju veća dugovanja, sa njima nema njih puno, ali sa njima smo na sudu i to se rješava, ali sudskim putem. Većinom je u našu korist, s obzirom da
su problemi ili interni ili ih uopće nema, tako da se rješava u našu korist. Da. Evo, da se vratimo sezoni grijanja. Kako biste ocijenili ovu koja je protekla? Kakva je bila u odnosu na neke ranije? Da li je bilo više, manje intervencija? Mislim da je tu dobar posao odrađen u onoj predsezoni, je li tako? Jeste. Odradili smo dobar posao prije sezone grijanja 2021. Trebamo još da sumiramo i ovu isporuku, količinu toplotne energije i temperatura ostvareno u sezoni, zatim da vidimo šta smo na našim toplinskim podstancama koje mi svake sezone analiziramo njihov koeficijent učinkovitosti. To ćemo da uradimo u toku maja. Međutim, evo što vi pitate vezano za ove zastoje, to bilo određenih zastoja, kao što rekao, i sa izvora tople energije, međutim, uvijek želim da pohvalim kolege sa termoelektrane, jer to ipak proizvodnja, ipak ima problema i sa ugljem i sa, da kažem, pepelom i sa čitavim tim procesom proizvodnje električne i toplotne energije. Tako da, ali međutim kolege su to uvijek brzo sanirale, kao i mi što smo imali jedan veći kvar u toku ove sezone grijanja, sanirali smo ga brzo, imali smo još manjih kvarova na početku sezone grijanja koje smo također sanirali u toku jednog dana. Evo što se tiče inače protekle godine i te predsezone radova koji su prethodili, da se malo osvrnemo i na taj dio. Evo ako se želimo osvrnuti na taj dio, malo ću se morati poslužiti mojim napomenama. Naravno. Radili smo rekonstrukciju ozraka na magistralnom vrelovodu, na nadzemnom dijelu magistralnog vrelovoda. To je odrađeno pred ovu sezonu. Odrađena je revitalizacija, što je bilo vrlo značajno, magistralnog vrelovoda od saobraćajnice BKC, to je, mi zovemo komora K0, do mosta Livnica, pješačkog, uključujući most Livnica. Zatim odrađene su rekonstrukcije magistralnog vrelovoda na potezu kod objekta stupine B11, pa prema novom objektu na uvući tam tim gradnja. Tu smo jedan segment radili mi koji je bio baš onome putu na raskrsnici i nastavak smo imali ugovor sa izvođačem da oni su odradili od komore od sljedeće te komore K10 do na Sjenjaku, to je bio blok E, imali smo i prohodni kanal ispod južne magistrale koji je također odrađen i tamo do sredine komore, do sredine bloka E, a sezonu prije toga, odnosno remontnu sezonu prije toga, odradili smo onaj dio od sredine bloka E pa gore prema D bloku preko one saobraćajnice kroz Sjenjak. Također smo radili rekonstrukcije vrelovodnih komora u naselju Dragodol, dok u sklopu rekonstrukcije te saobraćajnice iskoristili smo i mi taj period da odradimo taj dio. Odradili smo u Miladijama vrelovodni ogranak iza Bingo City centra i prema Ruthemu. Također od početka, da kažem, sa gradom Tuzla, od početka izvođenja radova na priključcima odrađeno je priključcima za individualne i stambene objekte izgrađene prije 2011. godine. Urađeno je sve skupa 414 priključaka, od toga 241 priključak u naseljima, odnosno mjesnim zajednicama Šički Brod i Bukinje, a 173 u užem dijelu grada. To od početka tog ugovora. Kao što je u tom naseljima Bukinje, Šički Brod i Ivković, ugrađene su ukupno 235 mjerno-regulatorne stanice, znači za korisnike u tim naseljima. U početku sezone također bile su sanacije određene, bilo je problema na početku same sezone, odrađene su na priključku za Tuzla farmu Rudarskoj, u Šičkom Brodu na jednoj priključnoj komori, zatim vrelovodni priključak za objekat Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine,
novo naselje Senjak D blok, tako da bilo je puno tih radova. Na kraju izdvojio sam samo najkrupnije. Da. Evo i u narednom periodu ćete svakako raditi na svim tim poslovima. Evo, ja sam ovu godinu podijelio nekako u dva pitanja. Što se tiče pokrivenosti same mreže daljinskog grijanja u Tuzli, sigurno će doći do određenog širenja toga. Šta je to predviđeno u 2021. I jeste li evo zadovoljni generalno koliko imate pokrivenost? Pa i zadovoljni jesmo, ali radi se upravo trenutno, se radi na idejnom projektu za rekonstrukciju, odnosno proširenje magistralnog vrelovoda, te nakon izvođenja te rekonstrukcije moće se pristupiti dodatnom većem širenju i zona toplifikacije i širenju vrelovodne mreže. Mi smo u saradnji sa gradom Tuzla i službom za komunalne djelatnosti i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla odradili određena širenja, neke vrelovodne ogranke, nešto smo radili i mi, recimo gore u naselju Mejdan, zatim u naselju Meladije, određene vrelovodne ogranke, tako da i za ovaj period imamo planirana određena širenja i za naselje Dragodol i tako dalje. Međutim, imamo to određena ograničenja u smislu kapaciteta magistralnog vrelovoda, tako da ćemo raditi na tome da uradimo idejno rješenje. Mi ćemo raditi idejno rješenje svojih kapaciteta, predložit ćemo upravo sad u završnoj fazi to, tako ćemo saradnju sa gradom, predložiti njima, idemo dalje u rješavanje toga. Zaista veliki i važan projekat, možemo slobodno reći, za budućnost. Jeste, narednih 25 godina. Da. Evo, vjerujem da ćete raditi na obnavljanju, odnosno mijenjanju postojeće mreže na određenim dijelovima gdje je to zastarilo, gdje je to možda slabije kvaliteta, da tako kažem. Pa imamo plan na proširenju prečnika, cijevi, tamo dok smo došli, jer gore u naselju Stupine uz južnu saobraćajnicu, vratit ćemo se unazad do komore K8, to ćemo odraditi, radit ćemo kroz naselje Senjak, upravo gdje smo došli do komore K14, do komore K18, to je ispred B bloka na Senjaku, radit ćemo taj dio, zatim će se raditi jedan dio u Starom gradu, u ulici Kralja Tvrtka, zatim će se raditi preko rešetakskog nosača kod Tehnološkog fakulteta, imamo jedan posao koji trebamo da odradimo, da podignemo taj nosač kako bi protok rijeke Jale bio veći, odnosno slobodniji, tu je bilo nekih problema prilikom velikih poplava i radit ćemo kroz ulicu Muftije Efendije Kurta u saradnji sa gradom Tuzla. U momentu kad budu i oni radili tu ulicu, radit ćemo zamjenu vrelovoda tu zbog ugradnje centralne toplinske postanice na Mejdanu. Tu su tako neki veći imamo posla. Da, eto možemo zaključiti da je sezona protekla dobro i da će do naredne biti dosta posla. Biće dobro, dosta posla. A eto sezona, mogu i korisnici ocijeniti, ali kako su i oni zadovoljni, mi smo zadovoljni, tručimo se da bude tako i u buduće. Hvala vam evo mnogo što ste izdvojili vrijeme, bili gosti Tuzle danas. Hvala za sve ove informacije i najave da i naši gledalci naravno znaju šta ih očekuje u narednoj godini. Želim vam zaista dosta uspjeha u daljem radu. Hvala i vama, želim i ja vama isto dobar uspjeh u ovoj godini. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, gost Tuzle danas bio je v.d. direktora javnog preduzeća Centralno grijanje Tuzla, Suljo Sarić.